Icha pendik ki khasi penaro im ha Bangladesh da jia idai lenger. Hei wahagani ke kenti da hado kam wachi pangut ki wamenso hadin wacha adat ki hagi dekhar hari Bangladesh. Kat kam ke YouTube wada yo ada warta da ong wa ini wara da jia imar ya job ki khasi penar ya ke mukot duma wa pen kam ya ki thawrep ha Bangladesh ha chnong dulu chora. Hei wa ki dekhar dai anot da lai pam lai dangi ki teripati ha dulu chora kuki belwa wa panai. Wegi ki chnong to ki wahab apa ke Kormoda Union yang ke Kulau Rasab District ke Molvi Bazar. Da ong wah ka arpau nyau terik ha belwa hei por wadang layau lai thu dawai ki tri chnong. Ni liang ki dekhar Bangla cirup baki wakre ke Forest Department da lai pam ki peti ki penar wegi dekhar da yang khap ki le ki bru hado o liwan ki cek chnong. We dadat penmenso ki hado cikende cipangut ki khasi penar. Hei kelam wagi kartukan ningut ki khasi penar ha Bangladesh ha po Molvi Bazar dap ki dai tin we chong seir ne bha wa ka sarkar wat ki bor pulit le mi ki wo e santri yaki. Angko yang untuk no sangsa sunga hiba untuk sangsa sunga. Luri rang. Jadi sakau kena bati bay kami ni. Jadi ya, kecilani ya kilau tu. Dia sandera kalau punya apa? Hah? Sandera kan? Sandera tu mu, sandera tu. Sandera orang motor. Nah, soalnya ini